안녕하세요, 에릭입니다. 비랄. Muy buenas. Still mucho frío. Mucho frío, ¿no? Mucho frío. Sí, pero aquí dentro hace calor. calor? Está bien, sí. Está bien. 저 여기 안에는 조금 따뜻하다고 하네요. 방금까지는 히터를 켰으니까 지금은 영상을 찍기 위해서 히터를 잠시 껐습니다. 그래서 제가 여기 이렇게 따뜻하게 차를 마시면서 영상을 찍도록 하겠습니다. Entonces, hoy sí. hablamos Pregunta yo. con ¿Hobby? Perfecto. aficiones. Sí. aficiones. 자, 오늘은 취미에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 당신의 취미는 무엇인가요? What is your hobby? ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu afición? ¿Cuál es ¿Cuál es tu tu aficiones? ¿Cuál es tu aficiones? No, ¿cuál es tu afición? Afición. O ¿cuáles son tus aficiones? Tus aficiones. Así es. Entonces, respuesta. The answer is like mi afición es jugar ajedrez. Sí, sí. My afition is play chess. sí, sí, sí. How is it in Korean? 내 취미는 취미는 체스 체스, 네. 하는 것입니다. mi afición. sí, sí. Sí. 그러니까 ¿cuál es tu afición? 하면 이제 단수로 묻는 거죠. 당신의 취미는 무엇입니까? 저는 ¿cuáles? 복수로 하면 ¿cuáles son tus aficiones? 하면 이제 좋아하는 게 여러 가지가 있을 수 있으니까 플루랄 복수형으로 이렇게 물어보는 겁니다. 그럼 대답은 So how about the answer? Mi afición es. Mi afición es. 그러니까 내 취미는 뭐다? Mi afición es. How about jugar fútbol? Mi afición es jugar al fútbol. 내 취미는 축구하는 것이다. Mi afición es. Afición es jugar al fútbol. R은 AL이죠. 그래서 영어에서는 play soccer인데 스페인에서는 R이라고 이제 AL 관사가 들어갑니다. jugar al fútbol. ¿Cómo es? Me gusta jugar el fútbol. Me gusta jugar al fútbol. I like to play soccer. It's football. okay, right? Yeah, it's okay, perfect. Me gusta. 나는 무엇을 좋아합니다. Me gusta jugar al fútbol. 이렇게 해도 뭐 괜찮습니다. A mí como, me gusta ver el fútbol. ver. 그냥 ver. O ver solo ver. al fútbol. Ver el fútbol. El fútbol. ver el fútbol. Sí. 나는 축구 보는 걸 좋아해요 할 때는 me gusta ver el fútbol 이렇게 하시면 되고요. Como es trabajar? ¿Cómo? ¿Trabajo? Just say in English. travel. 여행. travel. I like to travel. Me gusta viajar. me gusta viajar. O mi afición. Mi afición es viajar. viajar. 그러니까 나는 여행을 좋아해요. 나는 여행 가는 걸 좋아해요. 또는 내 취미는 여행입니다. 그래서 me gusta viajar. me gusta는 나는 뭐뭇을 좋아한다. 또 mi afición es viajar. viajar. Así es. viajar가 여행하다 뜻입니다. O mi afición es ir de fiesta. ir de fiesta. ir de fiesta. 파티에 가는 것을 좋아하다. mi afición es ir de fiesta. 나는 파티 가는 것을 좋아합니다. Actually, I like reading books. ¿Cómo se dice? Ratón de biblioteca. ratón de biblioteca. 도서관에 있는 쥐이죠. 우리나라 말로 하면 책벌레 뜻인데. me gusta leer libros. No, está bien. Mi afición es leer libros. Mi afición es leer
libros. Sí. leer가 읽다 뜻이고 libros가 Sí. 책들입니다. Sí, 맞아요. Mi afición es leer libros de historia. 아, historia. Yeah, me encanta. libros de historia. 역사책인데 역사책. Me encanta. Entonces, otra pregunta. ¿Cómo es ver al cine 또는 ir al cine? Mi afición es ir al cine. 영화 보러 가는 걸 좋아합니다. 그러면 mi afición es ir al cine. mi afición 내 취미는 es 뭐뭐이다. ir al cine. 영화 보러 가는 것이다. 맞아요. Roberto cantar, pintar. Vale, me encanta. Mi afición es cantar. mi afición es cantar. Sí. Mi afición es plus infinitive. Yes, right. Mi afición es bailar. Bailar. Mi afición es always. Mi afición es saltar. Jump. mi afición es 뒤에 동사 원형을 써주면 될 것 같아요. 그림을 그리는 것은 pintar, 그림을 그리다. cantar은 노래하다. Sí. bailar 춤추다. 네. How about limpiar? ¿No? ¿Es tu afición? Sí, sí. Porque mi esposa le gusta. Le gusta que tú limpies. Sí, sí. Pero ¿es tu afición? Ah, sí. para mi esposa. ¿Quieres un abrazo? ¿Tiene so sad. limpiar하면 청소하다. 네. clean. I like to wash dishes. Me gusta limpiar los platos. a los platos. Sí, porque me gusta, no sé, pienso. 생각하고 있다. pensar은 생각하다 뜻이고 limpiar Cacharros, cacharros. en general. general. Platos, vasos. 플라토 하면 이제 접시 뭐 이런 거고. Plato. 그러면 이제 스포츠는 como es는 tocar música. Tocar el piano. tocar el piano. Sí, tocar el piano, tocar la guitarra. 그래서 취미는 이제 나는 I like to play piano. 나는 아니 예를 들면 자 나는 피아노 치는 걸 좋아해요. ¿Cómo se dice? Me gusta, bueno, mi afición es Mi afición es tocar el piano. tocar el piano. ¿Cómo es? ¿Guitarra? Mi afición es tocar la guitarra. La guitarra. Mi afición es tocar la guitarra. Una más. Violín. Vale, mi afición es tocar el violín. Mi afición es tocar el violín. No más para hoy. Vale, last one. Mi afición es comer barquillos. Comer barquillos. Barquillos, estos son barquillos. Barquillos. Isn't it? Kind of. This one, what is the This name? one. barquillos. En español es barquillos. barquillos. 이게 barquillos란다. barquillos. Don't make promotion. They didn't pay us. Right. Okay, Imperial pay. Yeah. 광고 아닙니다. 네, 네. 돈 없어요. así que no. 저는 달아서 안 먹고 있습니다. 자, 오늘은 우리가 취미에 대해서 이야기해봤습니다. 자, hoy aprendemos para aficiones. So, what is your hobby in Spanish? ¿Cuál es tu afición? What is tu afición? So let's just three. I like to watch movies. Mi afición es ver películas. 나는 영화 보는 걸 좋아합니다. 영화 보는 게 취미이다. Mi afición es ver películas. 나는 축구하는 걸 좋아합니다. fútbol. Vale. Mi afición es jugar al fútbol. Mi afición es jugar al fútbol. 자, 내 취미는 기타 치는 것입니다. Okay. Mi afición es tocar la guitarra. Mi afición es
tocar la guitarra. Guitarra female. 기타라 female 이제 여성형이니까 라 관사가 라가 붙고요. 악기 이름 앞에 뭐 축구 이름 앞에 스포츠 이름 앞에 다 관사가 붙는 게 영어와는 좀 다른 점입니다. 자 오늘은 여기까지. Okay, 안녕. thank you so much. I have to meet a girl right now. Okay, let's go. Goodbye. 안녕, adios. Adios.